Ia whaawhera ia kule mamalo lau kusikala ngi vai ngole aso. Whai eile leo whakauwaa e whai masui o le mtanga ruengo leo. Ai me se fo ile se ia ko le kamai kai pule le ofisa kiuke ia malipulenga. Ia whaawhera ia kule pa iyo sa moa whawhai o ngā whaafonga mai ngi aso. Ia ngkulanga whaalupe ia mai mga rao. Ia se ia ofo ilau ke lengo le aku. Whai whia au o lo ka po ia waka ko whai ya me se foi ainga kai kasi o seu kako ku malole soifua malo foi le langi ma ia ai mo silfia le au kuskala male mamalo le ku ua fa piko le ngi fa sala ngol ngi yaso ua ku fa kasi ile mkanga luengo leo ia ka wala ku ya u ia ma sui kom singa ngi ia me se foi le kamai kai pulo le officer kiuke ia male sui polisi ia fia fala wilo akura mga upu nga yaile wa yaso ko nga mo sile fia ia ko male malo la kuskala ia o le wa nga lu fa kasi ia mga nga lu nga lua ia mo le ka fa nga fa kiki ia ma fo ia fala fa sai nga sa ko le ko ia le au nga la le yaso ia fa piko le mga upu le sa kula mai ile fa ngol wa yaso se kaimi ia o nga sa ngo kula ia o le kamai kai pulo le custom por kiuke ia inicio vai nga mal pikola au sa fakingo la ko au le ke lengo nga up ia on nga up sa fakingo le nga luenga le kiuke ile vai pe nga masangi nga sa mai Amerika Samoa ia ile va ka ko Amerika Samoa ka ngu mai le va le ile polas farilen ki ngai malamar ka au le skonga ia fakingo nga luenga kiuke ia fakingonga nga luenga kiuke mo le sailinga o pasese mau ka fa moli saka ngu mai ia nga fa pe yo nga mau ai se vai nga fa fa sainga e pe yo nga sisila mai ai le malu le ku o fakingo la ko nga luenga pe nga yai ia ku mai le mkanga luenga le mo fakingo ku la fongo ia ka ngu ia ali le fakingo kiuke ia masa mai lo me sa mau ai ile musaromia mor silfia le mamalo la kuskala wa uma nga faka kalngo le salomia o se kaulele ai korsu wongo ia kausanga makua ia nei da fio anga ba kire uka ma fasko uka o fakingo foi morianga leo ia kusai ma fala ufasai nga sa mawa o uma nga va ile skala ma o ka fia ila lo va nga leo se auriela so valo te sema e fonga ngai le mka upu mole o fa masingonga ia mo si le fia ila ku male malo la kuskala o lo fa alu le ke a ku fa la fa sai ngan kanga benga mor kasi le kausanga mai au ke to por kausanga ngi se yo oile o ke to por kausanga fo ma ua fa popo le ko nga lu fa kasi le officio leo ia male officio kiuke ia wala uma mafai o nga kingeia makao fia leo o mai o fala u fasainga i ko kongo le ko leo wasu aku ia ko me kai pule male vainga le ofisa e kasi ale au ngole fa moe am kanga ngole leo mai e lua e nga ia fo ia fala u fasainga e leo ko e alo pe la kikir va am kanga luenga i le kango fia male o mai ngai kongo meia e kulanga i fa mau ia mo mi ai le lango le ku ako a fa fonga mai fo ia le ku o lo makala uma official lua e so se fam kalanga e winga i se kangaka pongi kangaka o lo la ko kango fia ia fa la fa sainga e o mga upure le fa kingo ia mo rianga ia o se kai mi la so valo te sema ia ngai loli o lisi la sanga o le kulanga masanga fa masingonga e avela vango ile nga molia pe yo pe ke el moriana yo la vango foi sa ile se lo ia ar kulanga yo susuenga o lava ko ma e mo fai yo fai le molia ngai fa sanga ile o molia o le ala fo ku le sunga ile kame kai pole ya foti e fa mkala fo ile pikola au ia ki sa fakingo ya me se foi se fe au mo ka ko fa fo ma ele ko fa ka fam ka luenga ye lua ile sa ilia ia male molia o la ko o lo afia
ma umai me e kongo le ku ia ma fa lo ia e molele nga fa tai lo fionga le komisina leo me se po yo tanga lo leo ia e fa po ile nga fa talo fa ma leo folo fa tu tata wa tuno mai se po yo le pa yo au tu talo fa yo na tata fa ta sil ni ta ya ia mana tole na ua ai lang pa yo ta ya pe yo sa no e le fionga komisina ma le to fo ye se tala nem tanga wen e pe ana mali ele sa no nga le pionga komisino leo ole nga ruenga le nei ia ole nga ruenga na mafaiona mawaina ono le tulanga nga ruenga fatino ni tanga ruenga ia pe ona masani ai le va alea tatou le va tatou tutuila ia ole ale to ia fo ila se fa matalanga e fa opoko ia mana tona ua manino le vaenga le ma le afuanga nemta upu ole mata upu le nei ia o se taimi ona a maua lea o se wha matalanga wili ili e tu sai ma le wha nga yuinga mai se o le tūlanga o le au mai a wha na nao nei whala au wha saina pa wale wha au tāua le mtanga aduenga ia e pea o na maali e le saunoanga al komisina e leo to e alo al mtanga aduenga ina na ngā aduenga wha atino ma o se tasine o ngā aduenga e fito i tonu ai le anawa taua nei mtanga aduenga o le pui puinga lea o le atinu mai whala ufa saina ma pui pui nga wata tua oi wha malo ia mai whawhita uli whapene e tu sai ma le ina ia mawhaiona manuia o tātou tangata o le whawhita uli whala ufa saina ia e leo toe nā malai na tūlanga wai ai nei ia ma le whaatuptupula ia pea ma o le visilia tūlai pea ia po whea mai ai nei whala ufa saina o le mata upu le nei te lo le ua manino ai se ta se vala sa tau fa manino ia e ala mai le minister le tanga luenga o fala fa saina te le na mai fa ma le fo wa tangi ia i ta tom ta upu le o le lang soyan tanga luenga le ma o nga luenga mal pa anga le nei le tanga luenga tu te man tanga luenga le e le spa anga fo nei o le nga luenga wo lo tau sanga fa tino mai te le voi tau sanga o tau mawhai e wha le leia le communication lea i le vāo le matom tanga ruenga man tanga ruenga o leo ia lea ua whaingo fie fo i ona wha tino vaenga nei ia o le ngā ruenga fo i nei o whalau whasaina ia e au ngā tātou mea whai ngā ruenga ai pe i ore mea pitusili an tau o le to mai o leo whai ngā ruenga le lo le combination o le lua lea o tātou mea whai ngā ruenga ma le tātou au whai ngā ruenga e matala ia o le afuanga lea o le neimta upu ia ai e pe ona tau fai atu tau fai lu mo ia ele o toi aloa tanga luenga nei e lua ele fatino no nenga luenga mai le fai fo no fatino na o sem tanga luenga tas e te tau lavona fatino fatas ele ngata o le tanga luenga o tute leo nisi o tato tanga luenga ma ofisa lo ngaf tau li maina tato tua o fa va malo ia ai ta ua le ngā luenga ma le soso ani mai le malo le atinu ma te lo pau fo ile se fe am ta ua e fa popo ile fa manatu ta ua le fionga komisini ele ma fai e mātou fai na mātou ni ngā luenga e ta ua le lango le tanga le atinu ato ina ia ma fai ona ngā fatau lima ina ngā luenga ne e au ngā fo ile ava no le nei e fa ilo atu ai ai la atu o lo tango fia ma o lo fua e au mai nei whala o whasaina le tunu. Ele o toi alo anta ngā luenga, e me se fo i ngā luenga i lalo le campaign, ia ma le whaasol ngā solonga i lunga, ia e tau ma whai le pui ngā seo tātou atunu. E mō le manuia o le atunu o le anga i lunga, ia e le mō le manuia o stangata atua tas. Ia o le nau ta inga le na, ma o le sāwalinga po le nā le mta ngā luenga, o le ngā lue whaatas. Ina ia mawhai ona fo ia le ni whawhitau e pe ona tau mawhai atu e ia le campaign ia mtanga luenga leo ia ma le lango sua ne mtanga luenga manisi o tātou mtanga luenga ma ofisal malo ia se whapopo atu lea le mta upo e pe ona saunoina mtanoina ni taia ma le angang whaalwan ia o tai ke lo nga ua whaafonga Samoa me se fo i le malo lau whasalalau i le sauanga fo ia kamai kai puli al kiuke ia pe ia nga whailoa o le ngai fai ka pa anga ele fo o le kilikilo le ngai mai kau le fa kilenga mai o falau fasainga ia wa ave ia le fa mo kanga luenga ia lo
Inga ia maua se aku saunga le mo. Ia mo fo ingi whangau ma o kou whangau. Ia ele mwhainga a fia ingi whanau whasa inga lumanga. Whawau pēa mako kiu ke lumanga. I le kausia le o le kua oi. I le waa le mai amlike Samoa. O le aki kilo fo ingi si vaenga. Mo le wha lea kilo o nganga i e lua. Inga ia mauki ngoa. E le mawhaionga koe ofi mai mei e kongo ka kua kungu. Ia la wakura wango i se fisili e fi mamalama. Au kei loa le ua. Whafonga le kungu umala kusikala. I le whamangi ngonga foi o mga aupo e peonga iai. Sa silinga i foi mga ngā luenga i lua. Ia me se foi o se whea au kau mamori. Ia wale lango sua se o ka kua kungu. Ia pe i se fisili malo le au kusikala. Le angi me di poti o le tawe le ale no dia i family le na mai ami ki Samoa tato pa o da ka vanga le miska o le tute le foi e foi te watu le poti io le sa bala o mai le ske ko de o le te watu ni pa le fa ma ni o ata bala miska o tute pe fa ma ni ia ma le fa lo e fa ma ni o le tūlanga lea le visual teacher. I tato vale me tutuila. E iei aso pisi a voi nei te pira Christmas. O le masanga mai au whaamot. I o mea i o Samoa. Tā mawhatu aisa. Ante mata wina. E iei te me pisi e nga runga le. E iei lau tō office. Ai le mon mawina i le whaamai o tato te whau. A le pe mata watu. Pe a pe sao la o tau mata watu. Pe sa info mai o tau e stamate te utare na mai. Pe sa wha ngato te whau e mawai o le sa dina hole masani e official tuta. Whaftai mo whaafsili. O le matau kua lea ea fua mai o le whaangai no le tātou masini whaata. O le x-ray, o nō ngā luenga ia ma le tau mawhainga o le tātou kuikuinga whaawā malo. A si sila fo iai wale iai lo experience i le tūlanga o le kileino whamu. A e tui o e whaatino le ngā luenga o le la umai la lo ma tau whaitau. Ia o nā alu le o le wa le mawhaifo i ona le lava papale tanga tua le tulu. O le alu le len tau whaonga le tātou x-ray. Ne ia whaingo fia i tātou ngā luenga ma ia mwhai o nai lo atu me lo i lo atu e fufunga le tātou o whai ngā luenga. O le whaamai na le x-ray le lo i le whare le wafu le tau i e tātou wa ale ar tutuila. O le voi eila se masini whaatau i nā mosu i no loa. Ia o le ala. O le wai ang tātou masini le uwha ngai. O le se ofisiri tanga i nei sa maua le whātiro kalama o le eisa. A le whaamau le foi na o mai Amerika. O le te mau foi le eisa o le tanga le se le na o mai. O vai o mana ia o maua uma i le whaata pe sa maua i tātou te whausu. E maua le tātou x-ray. O nā whaangaina leo tātou tai whausongi e tau mwhai e afo e tau confirm le indication. Mora kung tulino at wama ay sa mga sumamay. Kung process le ang may pero tele may mo hindi mo ay nakakawa le sa mga tulino. Ano to lang ele su tulino may ne ay tapos le. Ole taimi nei ele a. Ona ele o ia se malo si anga wele le tula fono tutuila e wha malo si aia le su enga o loa ia au mai nei i ai o le ngā luenga e le asaha tau whaataltanoa lava le taimi o le ato o Samoa tō ina ia mawhai ona soso an mai tutuila la to me whai ngā luenga e whaatino le mea ta all pre-shipment inspection po o le su e nei o ai mai se ala le ua maua le tātou mafuanga lea e mawhai ona wha mautu le tātou mau e tau ana soso an mai tutuila le tau addressing on whawhita uli lea e ala le ngā luenga le lalo le ato o Samoa. Lo whenga komisina, le matau watu pēna o aisa ia sa watu le pepa whamtalanga i whainga vai asu. A le matau watu a le tu mai manai tupe ia pe fisa tupe no. Ia le tino i tupe kasi le afe kōrsela iwa su kōr tāla. Mo kinga kupe sa maua lau vai le sa msalomia. Vea ka au fiu mai lalo i susue ngā leo leo. Le tulanga whele tō susu o
le wa teni le mo wa tau le pe wa le wan fai me ya ko tsa I se morianga e whaasanga iai o se kei mua mua lea. ala mina mai o le ia e so se suena pe fai wa ana ia se mua mua le sa o se pa mo le pe e o se mua mua le wa ko ka ko mo ele mai no pe o le sa wa ko mo si O le whaamoli mua le ua ma wai ia whala o whasai. Ia em whai ona o whai atu ele o le whaamoli mua le ri le. Ai le se mea na mawai le si whaamoli a sa alua le proses masani le. O le morianga o le mawai lea ia po le umianga i leo whala o whasai no le. O le isi posese. Ia ma le au mai ai kong. Whapeke siri mai se meo case lea. Ia e whamaongia o lo ia i se mai o lo awhia i le. Ai whau ale kangaruenga leo lau a whaasosolo maguia. Ia ua overdose ka ko kai whau. Na vo e fai ele susu enga kangaruenga i ngā whakinga inga i sa anga wha e kau awere mai. Ia pesa i se whakamala kei mo a ongar mai. Ia sa mai la ia ngai fo mai mai whafo ia. Na ua whaasosolo maguia. Le ala te whau le wha le tōn kangaruenga. Kei mingi inga o le kai whau o le kangaruenga tuki. O ila skupo mai e mista tu te fau wa ila ngase mai dis te fau ala e so ko malo ia ke mingi la wa fai si deva faka kia ka sanga mkanga luenga lua ngisi me le fa popo ia ova ku ka i lua mai le mkanga luenga o ta ua le fai su tau saruia o tau pai si se a mai o ina te fau le o tau sa ia lau fionga ia onga o menge o poko fa piko a o le ele mfainga whengai ma leo umani mo kai whau. A o le i qualify o e ke anu le kia onga le ko am whai onga au mai le kai whau e ki whaonga inga. O kei mira o a onga a le ngā whamare mai le mare mai. O ngā le iei le pare ko. E tasi te simal tasi wha ki. Tasi te siman wha kilo saya fe pasa na kalam. O le ala te lea o kora o whasai nero whiunga kumsina. Pea le te lea na maua mai ai sa i tuaoi. O le ala mau tuala o tō mau. E leo ngau sia i sa mole isa. O le ala mai tōna tā. Ia, pe a fua iei mea ia ma wha mau maunga ia. O le ae mau ki ngole kungu lenga sa ure waa lea, sa mai kuila. Ma o ngā fui le sa ave fui le wilisa mkanga luenga mua. O ila le utu suema e inisi nei msalomia sa whamau yo ia ina shipment le o le aisa. Ia wau tatu loho ma ia ngai o ina bana e se tangata e rua mai. A e se tangata e whamau mai ave ia. Ia, o kulanga ngā olo iei uma whamau maunga mkanga luenga lua. O le enga lua iei mo le lisi vaenga le kaua. Mau ki ngoar kulanga nga. No minga lai ono ia inis tangata e ono mo ia i le tulanga le i isa le na. Ia, i kemi gei kula fongo e kasi alga kai whainga mori alga ka ngamau ai. A o ngisi kanga kai ku aku ia. E au ngā mosusu e ngā leo. Ia molu manga. Ia o whaalongo mai fui ka aka renga fufu ere mea ia. Ere ukoe malolo mako. Inga ia mawhai o ngā maua umana ko ia au mai angi mea. A whai ngai soka kua kungu. A whai ngai ainga. Whakele i sot kula fongo i kongo na kungu. Lea se update lau tau whai atu le ai fuala whasaina lau tau awareness mai campaign le whatino tato tunu tena. Ia whatino whasaina tuklanga i le campaign pensi la fia. O le whamaina mai te le whantelisi a tatu i le mai tau ai le campaign o tele tau sama o tuina mai.
se atafa'atinoina o folasama anatagaluina tulang talabo o ia ua taulinoina ni tagaluega ni tausaga le kalesimititisi o loo fuafua ia tufatasino o tupuaga talabo o mititisi masino o tesi ia e aga'i ni tagaluina fa'atino o tulaga na tausagaina sifia fo'i o lo'o iai ke campaign le youth concert a le tagaluega o tinana tamaita'i o loo fuafuaina mo sana fai i le masino o tesi mana susumai ia o le fiu fo'i o waga'i ai ia i le konsekira le tagaluega o tinana tamaita'i le tete'e atu falakasaina ia o le maitaua o le tagaluega lona to'ito'atele ali le atunu'u o le gatani tagaluega malu ia e mase fo'i e fa'alapotoga o lona fai tu'ina mai le latou lalolaga ia ina ia tau fo'i ia le tulaga fa'afetauli i le mase tatautu'ina Olha, lá o filme aconteceu. Família, olha, olha, é a vai situação. O carro sono tanto outro. A ele lá se tinha foi ele com taque. O peiona na ele to calamele o me. Uma olha para que se carro são não. Ia, ole mau i whamau maunga i kongo se kasi o karap ka vare. Ma ole fu i ki ron tanga luenga i le vapenga si kio o i la koe onga ka vale mar koe nga ka vale me kio ka vale. Ia e peonga whai a koe e makwa makala whai ko o mako se si wham kalanga whai so swangi a mako. O le whakingo inga i o swa inga leo leo o sa whakingo inga i o ngā lue whakasi markasta. O le mea lewa makwa saungi a mako ai mo mia le lango sua kako ya o lo fa wa pe ar susu e ngai ka ka le le nga mo i si susu e ngai kuang om kanga le ngai e lo o le foi la fu le wo kisimas ya o ma ko mai ka uia o ingo se vai kai piko siringa kele fu nga fa pe o fa lo mai fu i nga ko le ku le fi me e fa kele inga fa ki ngai ma ko ngai va ai kuila a maka kuaka runga mau al media inga ia mau kingoa o le ai mamao mako e ka fai e tio mako ma mea ia le pora se le io o mai le ku e le i fai angi rate o me whapenga e le ka o fia rate e alu aus fai inga leo kongo le ku ia ila ko o lo o msalo mioro ia i mea ia a le wa ki kilo inga ia mawhai ang ka o fi i le pora e le i mawhai nga o mai lima ma fia i le maru le ku le kusop chute le fa fiana fa mai ai sei tomo pusa mo e si container fo si tama pepa bag na fa wai fa la pi la lo vai mo ia o le tulanga ia na mawai le tanto fala pasai e afa le mal pusambo wa tu le fa funganga na tunu o le si afa vai mo o le si afa le tanga pepa e le envelope ia wo man tu ia tonu ia tanto tanga ia ona si o le envelope so ese listang pepa na bifolele afat ku samua afat pala alpasain ole packing na saya ai mai le utato e tasiat ku samua saya ton mai le paila tia to ale ale ile Esse foi uma ideia assim, ela tinha todo falando uma fase longa, mas então eu sou nova no filme, então eu esse foi uma pena e eu falava da matéria de novo, então eu fui lá, então foi o social media, então eu fui lá agora, tipo, eu ia whaftaino le whafsili peuna o whailoat. O le watau mai no tanga lewa ia taksanga pole e kalesia. O le masino te le isa whaati ngoi ko kalamu e an tanga lewa loto whanga. Ia o le tuwatasina au talabo o loto whanga tapena le matou a kousi loto whanga le sa vani fui ke kia ia whalamu i tūlanga o whalakasaina o le vai aso tuisa ko le sa vai te whaunga le tō.
Before no whanoa, i tanga me mo tina, ai tai le ko konsele fofua, e awa i fo i tanga me mama la whare i le na ole kane se tisi o le roa wha ngaso o ia presentation for the sana le tanga me ma o le sante tu le sa ia i te info o peuna ia i whamuru ia o le tulanga i le ngatai te whailua 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 o whala pasai ia nei suri tūna whono le taitai ia i pe kai dei tūna whanga renga i amese fo ia le proceso i ta whala pasai ia ai whailua i fo ia le tūna le mana o ia le nangulanga le tūna atu ia i kia dei le whanga so tūna Nasi tulunga yung te whaawa ula contest ang tala ula sana Ia whawhkai, o le whanga solo le policy a mākou ia mai a mōsi le fia le pui sau kali mō mua o le ngongo kwa inga ia whaire kula whongo e whakau le drug tester leo leo ia whakula whongo inga a whakula whongo inga e mālo seila ia I longa whakingo inga o le ala e koe whakalango le policy le se I uma ia ngā papeure se whaukuanga maloi sili a o le whakingo inga no winga o le aim le iai a test o e positive o le unga kaunga I oe kaunga whamalo ro ia o se aka whapenga le policy e kaunga iai a e mor kursi la fiero I skula whongo iai e kaurang karusanga kula whongo ia a wai fo I ero fisa lo I sili e kai le kula whongo inga ia o se mele le lumanga I se mkanga luenga o le ngaunga fo inga mkanga luenga leo leo inga ia whakingo ia drug test mai al whakahau whalenga mai ia mangisi ia inga e test I leo langa ngalue o leo leo inga ia maukingoa o la ema maa uma leo leo whakingo inga ngā luenga e whakupura ia I whoikat ko inga le kungu a ngaunga unga ngā mkanga luenga le ingi ia whakingo le mea Whawhere o nangaro fiso tūtentu nangare e whaio suenga o whainga ai misi ai o ngā lue leo na tuao I le tangwhia leo whala whasai wai le pomara e inisi sa moria mai fo leo toa o na leo no whau whare e ia whianga whau whare mai eisa o le tūlangana e tau ana solo a I le wha ma I tele wa iai ni tanga luenga leo leo e o se ngā luenga ma se ngā yo inga tau an whaatino ina ia mautino o tau la mua ni tanga luenga le tūlanga o le usta I o tūla whono e mei se ala pe au o I le whala o whasaina te loa o le tāpenanga po I leo lo o tāpenanga tanga luenga e mai alor tūla whono mo ni tanga luenga leo leo na maua po I leo le ata mo ni tanga luenga I le wha ngā solo ina o le ngā luenga leo Não consigo. Le facilmente tu sorti. E kama mia e le sole o dia que na igreja. Mo le taimi nei le whamaonia le atala e lona tei ai le osonoso le o whionga kumisi ia ka fisini le o whionga le sa whanala ke lo iso whina o tūlanga le wa tapena hauma tāwa no tite le moro to wa o le psa mo pādia o le sa i ege o le unisila o le lanta sana I pādia nana e to e whaise review o tūlanga o le whatinunga o nana tanga le mea so whina o ia I le tāwana le o mai ia le unisila ia whawhkai ia o kei loa e whamaungi a koe e au nge ia sa ka mai le bibiu New Zealand ia le ngā kai kausanga I pio sa ka ua ia sa bibiu fo I sa sau fo I kausanga mawai ak e kasi ale au ngau bibiu ia a leo leo ia mai whawhopo New Zealand ia o le vaai leo I me whale le yen kanga luenga leo leo o wingo le aim ia sikia se meo lai vai vai yen kanga luenga whaukuangi system e kaunga iai e o le structure ingo lau whainga luenga mai la vai on kofinga se o ilana haua leo le eimo mea kasia inga ia whale leia mga luenga o manga o mai lua vas kaluai sa whakakalungo I fo ingisi whakakalungo ia i mea whale leia
inga ia mawhai e ofiso leo o ngā usia le mawalunga ka ngā iei whakingo ingor kula fongo e ngā kai susu e ngā o le kari aku wala au meo le kungu whamangu e inga mka upuru mon whamasingonga whaikikia ia sori ngā kula fongo whamari e inga ia siksengi o le kungu o le e manga so se mkanga luenga so se law enforcement fo yan lam le foi lau ku mai ka o New Zealand ia kar sa pa ia mako inga ia ele mfainga fales ko kasi se mkanga luenga kele suinga sa ulia kai mi male kai kele soninga kula fongo fo kele foi suinga ka unga ia e ka wala nga update ka ko ku o le ko mai kula fongo ia ma me foi da ku puisia ku o manga ku puisi me le fa o mai e o se kalinga ila u o le ase mai la wa le sa tu fero ai male lo le tu si la we si la wa le wa to ke ne ta la lu ya te tu sana sa o na ko ta na tu ho de la si la ye o au vai ya ile ta na la to fa mas ia fa fai o ke lo e o le training alo ave foi fa mo o le selecting mai o le man ko fo aga ko wor selecting mai o le foi nga lo nga o mai a fa sal la u ya ke le ko mi ki le ira nga sko sipi e le fifiria nga lo nga ngi a le nga ngau le ia o mai ngisi o a mau lunga le ko mai o le o nga ya nga ko si le fia a fa sal la u nga nga a o mai ala ka mi ki mai recruit ia ka fai ala ave ia ngalu ia training sili o karafengai a ka fakulanga maku i faf e ro winga ko en usila se ro ngai tikui fa kwa leo a ka ngala o sili ka ko a fai ka ko o fieren ka meeting ko tira le no winga ele singa wenga fo ngale e fai o nga ia o mai ka sa ma wa lunga kulang ka wa a o le ai ngisi au sia pe fiuma ko fa sala le ala fu ngai selection no le criteria recruitment mako le ala o mai ia me le kiki la no le ile diploma e ma certificate ar kulanga o manga le kiki ro ia o le foi me yo con o como que foi e pe foi o coco que fil foi alga luenga i lo e le con i mol ka singo le ai a kulanga ia nga ruenga ia o le training le ave foi famo bo New Zealand prosecution ia ma investigation ia o le official leo ai o nga ko ai nga ruenga fa kingo iva super seng o investigation ia so uma ke me lot se complain ka so le ko nga ka nga fa le ale le su suenga ia le foi ka nga fa masingonga ave lu mo case yo ta se lo sigilo yo no me foi uma oficina ile au vai le te sa no ia i si tu le uma fa pelo si le tu la ne sa fa ti no fa o le foi to na do fa ta si o le tami bala na vai le una ia por na lu le tama mo na tali le una fa le o le te ne sa tu la i foi mo ia ile tu ta ia fa fai ke lo ia o le sa lo foi ia ile policy e fa sa ia al kulanga ia e o conflict of interest on me pakingo ngaka o le me e mo sefe o le au fenga ben fakas e ngai ave ese se maso solonga e ngi pi kanga fa kingo ngonga luenga ia o ko lo foi um kanga luenga le e kele e mo fenga luenga so vailes e fenga luenga ilis ia ai o le sefe ia la wa ia o le au fenga luenga fakas wa ele asa kala e fai ke ngange le so kanga se mesa ia e sa wa lunga so kanga le ia awa leva nga lu e foi lo ofisa ia ku ngui fa foi fenga fakas unga ri le ko se taimi mo le wa fasino ia se ilo longa tanga me ngato mo malanga papito mai ia ni leo mai usi ia mo si fia sa ia foi ile malanga mai usi le lua suiva ile fa mo na vale kas ia ke lo wa mai a si le ku se foi mal vala wa ai
o le la ua makakua se faafekai o fai uri o le makuupoka la me le sunga ia fonti pot kulisili on kanga luenga i sanga upu fai ufo le faamoemoeringi aso ae mai a au leo lo kauveiga le o finga o komsinga ia man kanga luenga o leo ia o le fiauga ua kaʻu aku le malu le ku'u ma le aukusikala inga ia galue faakasi kakou e kaofia le aumaiga o faalau fasaiga a le feʻau foʻi lea moli aku mo e o le faalogologo mai e o loo fuafua e mai gisi pusa moa faapea auiga e lē koe malōlō foʻi le official kiuke ia ma le manukagaluega o leoleo a o le auga e kasi akoa makumukagaluega ia maua e kakou se aku'u saoga lemu ia ua giafia alo ma fagau o kakou ae mai se foʻi aiga kaikasi ia mai se foʻi le saʻolokoga e pega iai kakou faafekai foʻi le aku'u akoa lagolago o le campaign a leoleo ia ekalesia magu'u ua umaga o okuai a o loo makala foʻi le avagoa i so se gu'u a e moʻomia le agaʻi aku ai o le makagaluega o ke topa le kausaga fou e faauma ai le faalauiloa ia ae lē kaofia ia aso uma takou mafaufau e kaofi mea ia aso uma o le iolaga iga ia mafai o ga faasaoiga ia gisi alo ma fagau ia faafekai foʻi lau kusikala ia faafekai foʻi le makagaluega o kiuke ia le makogaluega fai faakasi ia mo le lumagaʻi o le kakuakugu'u mauia kele foʻi ia fuafuaga le akugu'u alo i legei aso faafekai ia e magakoe le ku'ugugu foʻi e legi makagaluega le avagoa ua maua e legei asa e le ikiki ae lē laʻikiki foʻi legei avagoa i le sisilaia ma se kiki loa koe le makagaluega ia e faapopolegaga faafekai le paia o le aukusikala legei kaeao e kusai ma le faatanoina o le mataupu afua foʻi le galuega ia e lē o se galuega na o matautu o le galuega e aofia ia tatou tuaʻo i faavamālō e aofia ai le tatou malae vaalele i faleolo o le tatou malae vaalele i fagali'i ia ae mai se le tatou afutele matautu ia o inā o loo taatia ai le paega e gafataulima i lenei matagaluega ia mai pea ona malia le saunoaga le suikomasina o leoleo o se galuega o le a fai faatasi ma o le a faamalosia le presence o le matagaluega o leoleo e fesoasoani le tatou matagaluega o tiute ia i le faatinoga o le galuega lea pei foi ona malia lenei taeao nisi o faafesili a fua i le tagata o le saʻafia le mataupu lea ia o le e mafai ona tatou faapea o le tagata le sa fai galuega ma le sa militino faatasi ma le matagaluega o inā e o le feʻau tāua e te tau ona silifia le atunu pe te aiga pe te faigaluega e tonu o le matagaluega e le mafai ona alo le tulafono le a fai e te solia le tulafono i totonu o le atunuu ai mai se foʻi le tulafono i meai o falaʻu faasaina aia foi se involvement ia o se fautuaga aua le maimaua o tou taimi lea mea e lē aoga mana le paua leo le iʻuga o le tagata e aafia i mea ia e lē a se lumanaʻi manuia na o le alu ai falepuipui o le feʻau lea e tau pea ona momoli atu ia i lenei mataupu ona e o ai tagata faigaluega o le matagaluega nei e le ia ma sese mamā mai ai a pei ona malia e se fesili foʻi e ai a sootaga e fesiligia pea i lea mataupu ma lea mataupu a o le feʻau tāua a le mataupu lea ia o lea sa tupu muamua e leʻi alo le matagalu e lea foʻi o tuatupu ia e lē alo lava le matagaluega ma o se feʻau lea e lea ia sese o i tatou e luga atu o le tulafono ma e tatau ona tatou soifua o tou soifua ma matou ola foʻi tonu o le tulafono o le mea tāua lea ia ae o le mea pitusili ona tāua ia o le galulue faatasi a na ia mautinoa le manuia o se o tatou atunuu ia ua o le manuia o mea nei e faifai uma a o le manuia o Samoa le agai luma pe a leai na falaʻu faasaʻiga ia o le manuia e lē taumate e pei o le nautaʻiga na e lē gata o lenei matagaluega mai se foʻi o matagaluega leoleo ia ma le tele o matagaluega le malo ma ofisa o le malo o lo gafataulima ai la tatou toʻaʻi faavamālo ma le samalemu i se o tatou atunuu ia o le anava tauā lea auga tutusa ma
talanga tu sainga luenga lo fatino ia ai o le nganga fa te tele so tanto to no samo o le so so ni mai malango mai ia pe ia na so no le sui kumsin o lo ava no am tanga luenga tala no mai ai ai foi ni me o to sisila tau na li poti mai ia o lo ava no ma lo tala fa to on tanto tanga luenga ina ia mfai na so so mai nga luenga o lo tau mfai pe ile tu langa o le tau ti nei on nei fa fi tau li wa fi ai so tanto tu o lo fala fa saina ia e le titi fo le nga fa te tele le fionga le su kum sine me se tanga luenga o leo tu sai man nga luenga ma le vala au lia fa to ma to ni taya ia ile nei fa tan long ia me se le ma no mo ma o to sungai i tu sala ta to malo ia mo wa fo le ma no mo lia to se fa ta o ni taya e ana to le fo ia e tau lava le whaaftai te le tanga luenga o tiu tem te pe mau ai me se lava le ofisa tiu te ia mo ngā luenga whaatino ia me sol mata lo lau whai ngā luenga ia e a fua i ona maua tātou whala o whasaina ia tātou wha moi ia i le atua ia e maua i le to mai ia me sol le anga wha maua vo i le to whaama le whina ngalo le lei ia au whai ngā luenga o mta ngā luenga i lua le fatino le campaign ma una ia ile fe au ta wole ni ina ia saunga le mo ma ia mal pui pe se o ta jo tsulu mo nei mal lu mana ia manuia telele u fale mal u fa ko se ta jo tsulu ne ya so manuia fo ia to sunga ile to stala manuia le fe una se kom si le man tanga lu ngale ia o lan nim tanga lu ngale lo fo le tu mal fa